O te toe whātālofa whoi lo tātua tunu nei whoi aso tofi e se isi whao poponga o tālai mea lo o te tupu lo tātua tunu i Sāmoa. Ua tali maile malo i a pani whanau nungam wha moe ngā o le whalapo pitonga malo si anga tau ili tise le vaenga le EPC Sāmoa e le una ia leo so se awala e whaongai nai malo si anga whaafuwina e mō mai eile ele tise ai tau mia le whaongai na leo le swau u ele ngata o le tau ngata ai o le kasa ele whaaleanga ina o le sio manga. Wa sai ni lima le pūlenga le whaalapo pitonga le malo si anga tau ili tise Sāmoa Male malo ia pani mo le isi lima tusanga e tawala mai lalo le chaika i Sāmoa. Le fausia leo malo si anga e whaongai nai ave le la e pu e mai ei le isi malo si anga tau ili tise mo le antunu. O le whenga inga wasai nia mai ia pani, wao fi ai mai si antunu o le Pasifika e iei Palau o Fiti, Tuvalu, ma le atu mai Korensia. Le amatanga o le masina le neina wha loe le fionga le minister o tupe, le fionga lau timu ia a fōwe le sewa ai. Le tāua te leo ia tau mawhainga e wha ai ti ai a fianga o le sio manga. Ai o le awala pito i silio na tau ngofi ei mō tangata Sāmoa le ele tise. E poloketi alo o tau mawhai atu iei le malo. E pu e mai ei le ele tise whaongai nai le swap ai. Ua whaamaunia mai le sui komasena o tanga ruenga o leo papa li i Mona Lisa tia i keti. E leo mawhai lava le teimi le nei o na ave e tua le tino maliu o se tala vau tolu se fulto sangan matua le soifua. Le na maliu mai te tonu le whalpui tan malala. O na olo o tā lia le to ai tau nua le fō mai sue e malanga mai fiti mō maliu lilo. E sā idi ai le mafu anga le maliu ai o le tala vau te tonu le whalpui. O leo wa maliu e to alima i ai la to i anda tau fia mai le mtanga ruenga o leo i sana o sa inga. Lea sa nga i lea fio anga o whale atiu, mao ina mai ei marijuana la au malosi manisio vaenga o lo whaia Yesu e suenga. Pei foi o na urua i ripotia e tātu telefone ripoti manitanga ruenga o leo e vāta tau le nei mata opo, na ngase le taravau wa maliu. Mao mai e malo le whale mai e vai le fō mai, o mana whai le talavai mato e foi le to ese, mulimuli ane ai maliu. E wha maliu iolo o tā lia le fō mai wha apitoa moso e suenga mai fiti, e loto nuai le mafu anga, na fuai o na male liu. O popo lenga le wha amasinonga i lea lia ai mai peo mata au po le sawa ina le walo ma whanau. Wa e aise manatu le fionga le wha amasino sinia i a vui Clarence Nelson. Wala ngā te tau na wha au fiatu se mata au pui te tonua awa onga, e awa oi nai whanau i awala pui ai i lanto mai sa wanga mata ngā. O se whontanga tolu aso sa whatu teia, na i lui le mata opune nei o na olo o alia e mai pēa leo ngongo sa wanga, ma ua o tui lawa na maali li wai whanau. Mo sa mua lawa i pēo na wha loe vui, o lo o lawa lunga i sa wanga mata ngā, au fie ma sa wanga whao lima, e le i le whatu nei le tausanga lawa le nei, na ilo e fo el whamasinonga le mata o puise tina na maliwe sa na ia lava tama, e na ua misi leisi o lana whanau nei e tongi e wha o ngā i se maa, a e la vea ai leisi ilo na ulu ma maliwe lava, ma se tina fo ina ia sasa lana tama le awal salutu, ma maliwe foi. E le whontanga tolu aso la le sa whaatautea, na wawa ai e loi awale una ia inia awa onga, e mwhai e whanau no lātou i loa awala pui mai ai i lātou mai ni sa wanga i so o se tū. Ma awala whai ngofie e ite i lātou i se meo le a tupo, ma wawe o na whaia se ngā yo i ngā mole saunga le mō, i lea a fia mai ni sa wanga māta ngā. O wha maumonga lawa ia na ilo mō Sāmoa, e leo tala whea ngai le mawalunga o le whai numero whanau lo o sa waina, e au fia i lātou i o lo i te tono no whanga to manga moe poponga tia, me a whātu sa atu le whaita wā whai o lo tātu o tanu. O le atunu fo i a Gerisiano, le leipu le ngā ainga, mai whete nai foi, mana tū manga i whanua, e le tali ei nai ni winga whāpea. E le i ono o atu sa moe le tūlanga e whaamalo sia i loa na siaki whaafo mai, e whaatino le malai wa le leulu whale mai o tātu tangata mai whafo.
E le toi pepesi e leo le ngalu lo na lima o le COVID-19 flui vai New Zealand. O le whaalinga lea le ofisa sili o le mtanga luenga o le soifua malo loina. Ai ono Dr. Alec Ekeroma. Taluai o loo i lalo lava le fui numero i lanto o loo a fia i fulu ma wha ama e o loo pepesi. I tutonu o le tātu o tunu e wha mau maunga le soifua malo loina. Mai le mamalo lea tunu e to tele le o loo auto wa atu e wa ia fo mai. Whai loa ai ono, o le teimi lewa e moua elef maua lunga ni wha mau maunga, o i lanto tangata Sāmoa a fia le COVID-19 fluiva le ngalulo na lima le pepesi New Zealand. O le a whaatino i lo masiaki whaatsoifua malolo i na sa whaatino mua. I le malai wa alele whaavao maloi whaleolo, ma le waftele e mata autu. Na paule tūlanga lo toi fautua ina e ai ono le atunu. Mo i lanto uma ele i whaatino ina o lato tui whaao popo po le poster, wa ta siei mai lanto ele i whaia se tui pui pui al COVID-19 pele i ato foi. Ina ia anga i ane whaatino tui, ina ia saunga le mu mai le pepesi o le wha mai. O Tala fo wia mai lo tātua tinu nei aso tofi, man wia Sāmoa wha soifoia.